Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Apay na sumapol ka matitipang ganam? Anya ko mga iti sarka, katawan mo tinaturpos ko nga adal. Di uray, alawagi dito no iso? Inton kon, mamartilyok to pa'y dagiti ramay ko. Tangad ka aya, di mo makita tipak ulam. Sadot ka kit di ataw Ala, bayam, tanong mga bakak itiloto, agdunya kan tulatan. Ay na, Mar. Puraw ton jay uwak, di ka pala nangabak. Makitan to Ay, kasta una yung narigat tayo. Awan pa'y mabalon dagiti ag-eskwela ng anak mo. Pagsardeng pa'y laida Anya? No awan nga ro din mabalon da ako nanti sumardeng da pa'y laang. Tapno maipadadakan ka, di na pa'y amot agbasa. Amukmut Ay naelang, nusak amay saanan ang masapul ti adal-adal. Agbiag tupay dyan nga di agadal. Apay, nuang aya dagiti anak mo. Nagadulakit din na yasom. Ay, may sapay dagiti umay agsingsinger. Jak pain amo, no anya ti baga kadakwada. Pagparikutam kit din dagita. Tikit di panunutam, ti pagutangam. Ay, naimbag ko no si ka ti madanon dan umay dagsinger. Nagaduari medyo, elang bakit? Danag mo na ya. Relax, tasak ti makam mo. Day tala sa ti agado ako nak. Isumit. Astoy. No dagsinger, ikandadom jarwangan. Wenno saan, mangrikap ka. Tauray ka sa no panagtuktok wenno panagawag da. Saan ka rumrumuar? Naimbag ko no masigudam ida. Ado ti diskarte dita, lang. Wenno saan, no addan agsingir, kampaidi. Agap apata. Kita, no di pumanaw ta salbag ng agsingsinger. Pasig akalukwan ti amom. Ay, makamu ka man langan. Nanang, magpautang kayo man iti kwartayo. Adya ko mati ipautang ko, kadyak pa'y mat na alat bas sita pensyon ka. Ay, apo. Awan pa'y mabalon dagiti apo yung mapanag-eskwela. Apay nga may dati sumrak iti trabaho ni Mar. Kunama, tanaga pa kami man ni Dirabi Awan no kasta kayo latan apasig nga utang ti pagbibiyagyaw. Awan kasanungay dayta. Makauma nga rod. Singir pa yan asingir dagiti nakautangan may. Siyempre tabasapol damat. Ay, ti pa kasurunak. No adda maigaman na kwarta, itartaros na nga ipan itong its wenno ipusoy. Dayta ti pagkalistuan yaw. Imbis nga igatang yu iti agserbi kada kayaw. Sige nanang, mapanak pa nga rod. Padasak ati mapanumutang ka ni Nana Usang. Ultimo store, nagatidog ka nun ti listahan ti utang yu ijay. Anya nga rod ti mabalin nga Uray ko mano amuyo matiag mula, taimbag langain kay ilako. Wano uray isulang ti kanan yaw. Mabalin yung matiag mula itinatnatan. Kamutay, kananya pa'y dita. Ngam kasanumat nga main. Agpada kayo mat nga gasawa sa dot. Apay kit din asyak ti maturturan ngay. Isua? Ay na, nukas talatan ti panunot yaw. Awanan, dita kay latan. Awan asin swan yaw. Diskarte lang ti masapul, pari Johnny. Kasanan no masirok dati diskarte, pare Mar? Saan, pare? Ako? Ako pa? Imposible. Biyag mo matkit di day taa. Uwan mata. Anya, asano ngay? Di matuloy tay konserto no rabii, iyayan dateban. Ay, uwan pare. Adamot lapo namon. Addan nakautang ak iti 1,000 kini Tomas. Uy, dakkel nga ron Basta pagpunak iti tong its pare, may remedyo. Day tamot ti pagbilibakkan ka, pare. Amo man kanyaon, pare John ha? Sabagay, no dagasat mo, one time lang. Bawi, ako nada. Isumat. Mabayadan pa amin ang utang mo. Correct. Husto ka, pare Johnny. Kasta kati plano, tapno awanin parikot ni Elang. Sana nagawid ni Marco Nam? Saan nanang?
kuna na mapan iti ayan da pari Juni, idi kalpan. Napad ka iti ayan da Junay. Saan pa'y? Mapan ka ijay agdamag ka. Ang mga no nagiinom da, kat nabartak manan. Inturog nan ijay, imbisan nagawid. Nyakit din ti kasi atao, aya. Kanon to nga tangag, nakam ti asawam, aya. Ay, makauma talaga, nanang. Sige, tama panak man agdamag kada pari Juni. Unak man, no di mo masurutan ti dalan mo nga agawid, si ka, Mario. Napuyatak bakit? Mabalin ka di. Mapan ka makitsenda iti at dasabaw na, ha? Pangalaak ko Ito ini, limagasod na ita, Nagtakawam iti kwarta. Nagtakawam ka dyan. Mapangkakit din. Apay, manibrong ti asawam? Ay, apo, aya. Woo! Abaw! Ay, lakay. Agsingir day ta. Kanya? No di ka kiti ang mga babae, kaya't mo tagtatangat mo, ha? Salbag ka! Ay, lakay. Timanawan tay agsingir ko ma. Anya? Oh, kitang bakit? Oh, laki din. Mapang ka makitsendan. Iturog ko pa'y. Eksakto yung sumangpet ka. Kaya't sigurado, nakaluto kanto pa yan. Kasanungay ti utang yu ilang. Nagbayagan na dyan. Ay, Lisa. Yuray mo labas siton, Barang makastrak no lonis ni lakay ko iti trabaho na. Isunto ti pangalaki ti pagbayad ko. Naglaing kayo nga agutang. Tiwod kayo mat nga agbayad. Babawi ko na nagpautang kada kayo. Ano samla ko mabasitan, Alisa? Agbayad gamin to. Kanon to pa'y ngay. Inton puraw jawa. Ha? Ikan ka iti makalawas. No di ka pa'y agbayad, ikapitan kayo. Anya? Nabaybayag matanda diyang utang yaw. Kari kayo akare. Ngam di yung matungtungpal. Lisa? Kanya dahi tayo. Isturbo kayo, at maturog na tao. Mario. Agsingsingir ni Lisa. Malang, ikan kayo iti makalawas. Kat no di kayo makabayad, mapanak kin ni kapitan. Di mapang ka. Di ka mat pagtalikodan ti utang mikat. Da kayo kit di mat. Kasla di kayo makaut-utang. Niyay, da kayo lang arudan ti nakautang. Kan di makabaybayan, da kayo pa'y lati at daganas ng agsaoy ti kasta. Nalabas kayo mat nga men. Gaputan nakapautang kayon, kasla di kayo ton makautang. Ay katagbay kami to Inton ka ano ngay, kari kayo akaray. Di kayo matungtung palang. Iso nga ita, di ka magkarkarin. Agbayad kami to, no da kwartami. Nalpas! Lang. Isarama ka na yung tirida o kantawa, tapno kasla ka na yung awan tao dito balay. Agnanayon nga raw, mailang mga dagiti nakautangam. Hindi ko matagtrabaho ka ako nak. Dada pangalaan iti agpay kada tayo, kan ibayad ka dagiti utang. Win ka di. Sumrekak to. Aglako akiti drugs. Tapno big time kan awanin problemam. Taison tumat ti pakaibaludam. No sang ka sa mga mindayta. No adda kwartam. No mga bakak, di kam kami titi kwartam. O, anya pangiti sa pulam. Pangganan ayamat ti sugal. Kan kanayon kamat aya mga aba. Kitwen. Iso nga ramidam mati bagbagakan ka. Sigurado, agsingir day talakay. Tay taga-ili ang nakautangan ta iti hulugan a kaldero kas kadabat niya. Agora ka, tasakti makamo. Tay badang ko. Ha? Tay. Ay, agam... Sino tinatulad? Sige, umasidag! Ay, Jablo kay kitday! Sige! Umasidag tilang kong tatagtagbatat! Ha? Asino? Ay, lakay! Ay, na. Nya ngay bakit kita? Nay, nagbuhati tagit sinalbag. Kasanon na mapandakan ni Kapitan. Ipulong da ka nga karkari. Ay, mapandalaeng. Hala, hingka kitagluton. Adaman lakad min ken pari Johnny no madamdama. Rumwara ka. Sugal manan. Ay, kat. Anya apay ngay nga rod. Hala, agluto ka kit din. Anya lakit din. Ay, tikas to'y abiyag. Pisanda na nagtuloy iji malayaw, paray. Una, kasanumpay nga tuloy dangay. Makaigam ako ni Tibadang, Kunak to. Oh. Ayos mo ti diskarte ma, paray. Siyempre. Kahit sigurado,
Saan nga agsubli dagi jay? Wise ka talaga. Kunada nga ro din pare Johnny. Kastala ti biyag. Oh, adda kubo, adda kyad. Una yun. Pagbiyagan ti sikap, numalasat pare Johnny. Ay, yung ipatay mo, nawan gasat pare. Gusto ka pare. Ang depende dahi ta iti kunakken ka at diskarte. Nasa tao yan, pare. Oh, kasano kay dahi ta elan? At datalo reklamo kada kayo nga gasawa. Pasig pa nga utang. Kapitan. Naskan nga sasango kayon to iya barangay hall no Domingo. Taurnusan nyo dahi ti aparikot. Sige, Kapitan. Ibagak to ka ni Mario. Kanwen gayam. Ay niya dyan na idanon kanyak nga aglalaaw ka nun nilakay mo. Agkarkarit. Kaya't nan sakit di ada kami ti mangidarum kan kwa na. Ay, Kapitan. Apay sa dino ti ayan na aya. Ay, kwa. Napan na kano sinurnadan tay pagtrabahuan na, Kapitan. Ay kasta. Tapno damat pangalan nyo iti pagbiagyaw. Kaya pagbayad yung matan kadagiti utang yaw. Ay, uwin, Kapitan. Kasto nga rin taramidam, makisarita kayo kadagiti nakautangan nyo. Amumelang, reklamo pa'y dagiti daduma, kahit apaan nyo kanuida. Imbes makisarita kayo ang nasayaat. Ay, kastamot ter aramida, Kapitan. Tay bagak ibagam kanila kayo mo, umay kayo nga umay, tapno maornos dahi ti aparikot. Kan saan na dumakal, Ay, uwin, Kapitan. Ibagak daw kan nila kay. Ladingitat na natasing. Ngam nagadumot ngaminan akarida ilang. Adi matungtungkal. Kasapulak mo't nga rudang. Maawatan ka, Lisa, balasang ka. Siya kontiyag pakpakaasik. Di bale, tano makawayaak. Siya konti magbayad. No saan lang ada kayo nanatasing. Talaga nga ituloy ko ti reklamo. Nagrigregatan mi nga agasawa dahi tiyang kwarta. Kalpasan na, kastalaang. Utang kalimutan, ay saan mo na? Lisa, balasang ka. Kas kinunak, maawatan ka. Kas diyamat nga rodag isay nga anak. Awan panggadan ni Mario. Nagdakkel akar na eh. Kun uray kumaano jak madamdamag, aday tala makisugsugal tar aramidan na. Aday sugal na awan pagbayad na iti utang na. Ha, kalukwan day tabiyag. Mapilit ba kaya no awan pagbayad mo? Lang, awan pa'y napuutak nabalod gapulang iti kasta nga utang. Basta di mo pagtalikodan nga da utang mo. Wan ngam sumango ka inton Domingo kadakwada ije barangay hall. Isot bilin ni Kapitan. Oho, dulamin mat. Mangrikap kakit di Saan ka rumrumar tap na ibagada nga awan tao dito? Anya? Wen, awan maramidan dan. Tidakas na. San mat nga rod asika kanayon ti madanon dagiti agsingsinger. Di ba naman napanak nagremedyo? Kasta lang matkit. Ay, unay lakit din ti kastoy aya. Naglawat ti bakrang apagarikapan iti pambar ako nada, Elan. Ay na, mabainak paikit din nga agpaiso arumwar dito balay. Mabain ka? O diyan pupok ka. Parikot tayo dayta. Ay, no kastoy laang. Mapampanunot ko paikit din ti pumanaw dito barangay. Papanam. Mapanak agtaknin Mabainak atalagan kadagiti agsingsinger. Makapaluksaw daytan, Kapitan. No mapasungadan da kamay. No sanda nga agapang agasawa. Agkarit da dya Mariaw. Style dan sa laang matanday ta, Kapitan. Tapno saan kami nga agtuloy nga agsinger? Ay na, pudno dayta, Kapitan. Pudno dayta, Kapitan. Kanayon, anak karikap da. Ngam ko namit dagiti kaaruba da nga apagpanaw may. Rimwar ni ilang iti balayda. Anya? Ay, nagloko dagitan. Uray kumamot ano sumango da kada tao. Tapno makisarita da. Mapantayukit DJ balayda. Ay, uray kumaa. No adda maalak agamit da. Taiso ti alaek apang bawyak iti utang da. Anya pa'y nga iti maalam ijay. Ala. Mapantay ang arod ijay. Baring no di dapim manaw. Agsasarita tayo.
Kalma lang, kakabsat. Elang, masino dagiti at dati tarwar? Ay, kwa. Dagiti umay agsinger. Ay, abay ngayon nagigitandamatan nga imay. Kadwada pa ni Kapitan. Kanada pa'y tanod. Nakakandado jarwangan. Wan. Kita nyo. Basta gulimot kalain. Uray niya tararamidan na, ha? Kapitan, nakakandado mo tiridaw na. Wan. Alright. Ilang! Mariaw! Kapitan, adda asok iti kusina da. Basta nga raw, adda tao di taunag. Ay, salbak. Apay ngay, di mo sinubsiban madidalikan. Uring agpaiso kapitan. Amangan no adda dalaang mat di taunag. Ay, naapo. Ay! Dakal tigatad ang utang da kanya, kapitan. Ay, na. Tatlo makabawi ah. Ora maklangan ti kalapaw da. Anya! Ay, lakay. Saan kabsa? Ura man da ka no, tibalay tayo. Kibanda giti tawa. Unong adamang kita itilikudan. Ay, lakay. Kasano da itan? Maduktalan dan angad data dito Oh, yung bakit? nag. Mapitlaing kakadwa. Di kay kumagiwayat itidakas nga dang. Urnusan tayo daytoy. Ay, salbagan. Ay, sus. Ay, baura man di kusina da. Oy, kapitan kita nyo. Ay! Ay, Ay! boyo ka diya. Ay! Puwar! Puwar! Nagsaktan dito. Delikado! Baura man, tibalay tayo. Ay, sinalbagan! Lumortan bakit? Titan, tinagpatinggan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasaw akulana. Nuutang, nasken abayadan. Naitampok dito'y programa tayo, anapolwan. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken iti mat direksyon, Teresa Calay. Musika, Jonah Ributazo. May sapay asagot kada kayo, the MPBC. Iti DCWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalati biyag!